Kia ora e te iwi, e haere ake nei I te Karere. Ka ngaro he rohe kōwhiringa pōti I roto I tūpoko o te ika, I raro I ngā whakahoutanga a te kōmihana take pōti o te motu. Ko tahi wiki ngā kaia ko Kōhanga Reo o Te Waipounamu e noho wāte ana I wā rātau mahi o ia rā. Kia noho tauira atu ai rātau ki te kura reo e tū ana ki rāpaki. Kua pōhiritia e tūhourangi o tira e te arawa waka nui tonu, te neke atu I te kotahirau, rua te kaumārima kura ki te roto o tikitapu, mo te whakataetai wakaama kura tuarua o te motu. Nō reira, kei ngā mana whakahirahira o te motu tēnā koutou katoa. Mā te tuakana te taina e ako, mā te kura reo te tuakana e ako. Ko tahi wiki ngā kaia ko Kōhanga Reo o Te Waipounamu e noho wāte ana I wā rātau mahi o ia rā. Kia noho tauira atu ai rātau ki te kura reo e tū ana ki rāpaki. Ka rea no kia tū he kura reo nā te runanga Kōhanga Reo o te motu, mai rāno I te pānga mai o te mate ko whiori ki tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou. Ko e nei ka ko Kōhanga Reo I te reo Māori. Engari he nui tonu ngā mea, he ako. He akoranga mo te taha o te wharenui o te marae. Kia whakahoki e rā mātauranga ki te kōhanga, ki ngā mokopuna. Nō te ata nei I tae mai ngā kaia ko Kōhanga Reo e iwa te kau no te Waipounamu ki rāpaki mo te kura reo. Kia piki ake te taumata o te reo ki te kōhanga. Koinei te wā tuatahi I huitahi e nei kāko mo te kura reo mai ngā tau I mua I te mate kōwhiori, nā he tuatahitanga tēnei mo Kiriana ka hukiwa. Ka pūkirikiri. Herere ki ngā taumata reo, ētahi kai te ako tonu, ētahi kua roa e noho ana ki raro I tēnei kaupapa, ki raro hoki I te kaupapa o te aho matua. Ētahi wā ka noho mātou kia mātou ake, nā reira he pai te whakawhiti kōrero, whakawhiti whakaaro mo te pānga o te kaupapa, mo te pānga o ngā mokopuna. Whiki. Tango whakaaro mai tēnā o tēnā o ngā kaimahi, te rapea he pāinga hoki mo tō ake kōhanga. Ko riri ana tango hau tūta tērā e noho hei toka tū moana mo ngā kaiako ki whare kauri I ngā tau e whā te kau. E ai ki aia, kua kite I te puawaitanga o te reo I wainga I ana pēpi I te wā kua tupu hei pakeke. Nā kui tīmata te Kōhanga Reo I reira. Ki taku mōhio, ko nā tamariki kua puta mai I te Kōhanga Reo, kai roto katoa I nā whare wāna nei mahi ana. Koe rā tunu tahu kōrero, ka hoki mai te kāina. Koe mai, hea tō mai ina, no, kai te tino pera wāti taku mai. Kai roto a hau I nā whare kōti nei, nei, e roi a hau, me wera mea katamea. Kua te nākau ki te rona tuwe nā kōrero. Ko pake ke rātau nei, ko whiwhi tamariki, ko haere mai nā tamariki ki te Kōhanga Reo. E rua te kaumātoru ngā Kōhanga Reo ki te Waipounamu, ko tā tēnei uri o ngaitahu a Catherine Stewart, e whakapiki tēnei nama. Maha ngā mokopuna I hihi ana ki te uru ki te Kōhanga Reo, engari maha ngā waitlist, ko kei ngā whare o ngā Kōhanga Reo, o te maha o ngā Kōhanga Reo. Kei te tatari e toru ngā kōhanga mo he whare hau. Etahi Kōhanga Reo anō e hihi ana te tuwhira he kōhanga I roto rātou aki wāhi. Engari, mō tēnei wā, ko te tautoko I ngā kaia ko te mea nui, ko te reo o ngā uri a muri te take. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Nō reire te iwi, ki ngā take tōrangapū I nai anei, ka ngaro he rohe kōwhiringa pōti, I roto I tūpoko tika, I raro I ngā whakahoutanga a te kōmihana take pōti o te motu. Ka whakakorengia ngā rohe pōti o Hāriu, mana me ōtaki, kia tūai ngā rohe hou e rua, ara
a kene puru me kāpiti. Ka noho tonu ngā rohe pōti 16 o Te Waipounamu, i nā rā hoki kua ture e rā. Huri atu ki tūru o tāmaki makaurau, ka whai ingoa hō e tahi o ngā rohe pōti o te rā pito o ta amaki. Ka whakakorengia ngā ingoa o Newland, Kelston me te atatū, ko ngā ingoa hō mo e rā rohe pōti e toru, ko Waitākere, Glendine me Rānui. Ka panonitia ngā pātanga o ngā rohe pōti o Tauranga me te Bay of Plenty, arā ka neke whakate uru a Tauranga, ka neke whakate rāwhiti a Bay of Plenty. Hei tohua no i tēnei panonitanga, Karere te ingoa o te rohe pōti o Bay of Plenty, arā ko Mount Maunganui, tōna ingoa hou. Kāre ngā rohe, pōti Māori i te rawakehia, hau ngā nōra te pātanga, e whakawehewehe ana i te ikaroa rāwhiti me te taitonga i te awa kairangi. Kāore era atu rohe pōti Māori e rima i te pakurereke, i raro i ngā whakahoutanga nei. Koe no hoki tētahi mea pai kia o, no te mea kei te kuhu, ano hoki te iwi Māori ki roto i aia ano, me te whakapono ano hoki ki aia ano i runga i te rārangi Māori. Me he mea, ka tutuki i tērā kore ira rua pai heneti, ka riro i a tātou tētahi tūru tuatu i te whitu. He mea pai tērā kia o, no reira kia kā kia tātou, ki te rehita ki runga i te rārangi Māori, no te mea, kei te hara mai te hoa, ka piki haere ngā tūru Māori ki roto i te whare. I think any consequences would possibly mean that, you know, the travel is not an easy electorate to get around. There is an airport in the middle, but I often have to fly to Wellington to get back to the centre anyway. If anything, the message I want to give the people of Ikaroa Rāwhiti and potentially the new members of Ikaroa Rāwhiti is that I remain committed to bringing your stories to the Parliament and I remain getting to you aka nohi as much as I can. E pai ana kia tuku whakaaro te tūmata nui ki enei whakahoutanga, ki te pai tukutuku a te kōmihana take pōti, tai atu ki te 27 o Āpereira. Hei te tuawaru o Mei ki te 21 o Mei, e pai ana kia tuku urupare ki ngā whakaaro tuatahi i Putaake. Hei te tuaiwa ki te 18 o Hune ka tū ngā hui ki Wainganui i ngā hapori, hei te tuawaru o Ākuhata ka horahia mai ngā whakatau whakamutunga mo enei whakahoutanga. Kāti hei tā ngā pirihimana, he mea nui kia āwhinatia rātou e te hunga o te hapori, kia paia i tā rātou whakaruruhau i te tūmata nui. Koe rā tā rātou whai muri ho i te maha o ngā taihara mau pū i ngā rangi whakatānei. E rima ngā taihara mau pū i ripo atahia atu ki a rātou. Ko te tuatahi i hua ake i te rohe o Tūranga, arā he pū i whakamahia kia tuku mataara ki te tahi whare. He ruarua haore i muri mai i tērā, ka pūhia he tangata i te waira rapa, nā waira kamate. Takarawa mai ki te ata pongi o te hanarei i Taranaki, ka tāhaingia he waka i tētahi tangata, i whakamahi pū te kai tāhai. Huri atu ki te papai oea, ka tohu pū tētahi tangata, ki ngā tāngata e haere noana i te hapori. I kitea e nei taihara pū katoa e te karu tangata, nā ko nā nōhoki te whakahau a ngā pirihimana ki tēnā hapori, ki tēnā hapori, tukua he kōrero āwhina, kia rātou. We see year on year that it is increasing, but this weekend was quite concerning just with the amount of events that happen in those public places. I mean, shopping at your supermarket, that's quite just not what's expected, and our community are rightly, concerned about that. Hei tā te māngai mo te ue pū prihimana, hei tā Chris Cahill, e mā harahara nui ana rātou ki te maha o ngā pū, kei roto i o tātou hapori i tēnei wā. Kāti hei tā te rōpū kākāriki, kei te piki haere te tautoko ki tā rātou pire e pāna ki ngā whakaritenga ki Wainganui i tēnei whenua me te whenua o Iharaia. Kei te muramura haere anō te ngutungutu o te kanaku ki roto o Gaza i tēnei wā, he ai ki ngā kōrero, nā ngā pahū, i tuku iho ai i ngā waka o te taua rererangi o Iharaia i ngā rā tatanei i Matapae, te whārau paratiriana. Ko ia te parekura nui mai rāno i te taurua manorua te kaumātoru, he parekura hoki e tohu ana i te mutunga o te ranga awa te atanga i Tīmatara i te marama o Hānuere. I kōkiri te kaiarahi takirua i ngā kākāriki a Chloe Swarbrick i te pire noho poka noa ki Paratiriana ki tō tātou pāremata i te tihema. Ko te whāinga ia kia rite tā Aotearoa aukati ia Iharaia ki tā Aotearoa aukati ia Rūhia.
Nā kāti ko tā tātou manuhiri kōrero i te rānei, ko te kaiarahi takirua i ngā kākāriki a Marama Davidson kei taku tua wahine. Tēnā rā koe, mihi ana ki a koe. Tēnā koe e te tungane Scotty, kia ora. E hoi, hei timata i tā tāua kōrero, i hoki koe ki ngā ainga tōranga pū i te rao waitangi i tēnei tau, i reira hoki tāu e kōrero ana ki a tāu, i nai anei, kua tai atu koe ki te whare pāre mata, tēnā kua pēhea rā tēnā, te hoki ki pāre mata whaimuri ho i tō pakanga ki te mate pukupuku. Ai, kua hoki mai ahau ki tēnei te whare pāre mata ki pōneke. Kei te muke au i oku mokopuna, oku tamariki hoki, engari, nōku te whiwhi te hoki mai ki tēnei momo mahi, te hoki mai ki te whare pāre mata. Ka haere tonu te mahi o te pāti kākariki, mō ngā mokopuna me ngā whānau, mō te whenua, mō te tiriti te take, haere tonu te kino, te patu o tēnei ka wanatanga ki ngā whānau hapori ki te whenua hoki. Hākua tēnā, hākua te kino, te patu o tēnei ka wanatanga, māramata ki te kaha o ngā rangatahi, te kaha o ngā hapori Māori, ngā tangata whenua, ki te tūkaha mō te oranga o te whakapapa, mō te oranga o ngā mokopuna. Nō reira, ka haere tonu te mahitahi, te pāti kākariki, me ngā hapori Māori ki te tūkaha mō te tiriti. Kia ora. Ka mutu ko ngā hapori Māori e ki ana koe e tūkahana ngā hapori Māori e tūkahana mō te katoa o Aotearoa nei, nera, koe ra tētahi mea kia mārama pū ki te tūmata nui o tēnei whenua, e pakanga ana tātou te Māori hei oranga mō te katoa o tātou, kei roto i tēnei whenua e noho ana. E hoa i puta he pūrongo hou, i te rānei e pāne ki te whakahoutanga o etahi rohe pōti, ara ki tāmaki makaurau nei tū poko tika nō rā hoki, pe heo whakaaro ki ngā whakahoutanga ki e nei rohe pōti o te motu. Ai, kei te tautoko i te mahi o te Representation Commission e pāna ki ngā rohe pōti hou. He mahi he kōrero tonu kei te haere mō ngā rohe pōti. Ko te mea nui kia hau, hākua ngā rārangi hou mō ngā rohe pōti, hākua tērā ka tūkaha ngā mema pāre mata o te pāti kākariki, ko Chloe tēnā ki Tāmaki Makaurau, ko Julianne tēnā ki Rongotai, ko Tamitha tēnā ki Wellington Central. Hākua ngā rārangi hou mō ngā rohe pōti, ka tūkaha, ka whiua atu i te wero ki te kāwanatanga mō ia hapori, mō ia rohe pōtai, ko tērā te mahi o ngā mema kākariki mō ngā rohe pōti, hākua ngā rārangi. Ko te mea nui kia hau, kei ia hapori, kei ia rohe pōti, te mana ki te tūkaha mō te oranga o ngā hapori. Haere tonu te mahi o te Representation Commission mō ngā rohe pōti, haere tonu he kōrero tonu kei te haere, ko te mea nui mō te pāti kākariki, ka haere tonu te mahi ki te whawhai mō ia hapori. Ka pai tēnā whakautu e hoa. Ko tā te kāwanatanga tuku i ngā kirimana hauora, ngā mahi hauora o tēnei whenua, ki ngā kai kirimana tūmatiti, ki ngā pakehi tūmatiti. Ka ari te whai whakaaro ki te whakapiki ake i te pūtea ki ngā rotonga tūmata nui no konei ake, ngā hōhipera no konei ake. Kei te pēo whakaaro ki tērā mahi a te kāwanatanga nei. He kino. Karere te mahi hauora, e hara te mahi hauora i te mea Pākehi, ko tērā te mahi mō ngā tangata kē. Nō reira, kei Aotearoa ngā rauora ki te manaaki ia hapori, ia tangata, me te mahi hauora mō te oranga. Kei Aotearoa tonu tērā mahi, mō ngā whare public, ara ko te public good. Kare te pūtea mō te private hospitals te mea nui. Ko te mea nui ko te oranga o te tangata. Ko tērā te
haipapa o te kāwanatanga, nō reira, he kino haere tēnei kōwhiringa o te kāwanatanga. He kōwhiringa o tēnei kāwanatanga, ara ko te pūtea, ko te tangata kē. Ki ngā kākariki, ko te oranga o ngā tangata te mea nui, ki tēnei kāwanatanga ko te pūtea kē. Ka pai, e mihi ana kia koe mārama, he oranga wairua, he oranga piro, he koanga ngākau, te kite atu, kua hoki anō koe, ki te wharepāre mata hei kawa i te mana o ngā kākāriki o tira. I ngā whakaaro o tiwi Māori, ka mihi te ngākau kia koe, Mārama Davidson, kai arahi takirua i te pāti kākāriki, tēnā koe ahoa. Nōku te whiwhi, tēnā koe ahoa, kia ora. Ka te hā e tiwi hei muri ake i ngā whakatairanga kua pōhiritia e tūhourangi. O tira e te arawa waka nui tonu, te neke atu i te kotahirau, 25 kura, ki te roto o tiki tapu, mo te whakataetai waka ama kura tuarua o te motu. Hoki mai anō ki te Karere, ko pōhiritia e tūhourangi o tira e te arawa waka nui tonu. Te neke atu i te kotahirau, 25 kura ki te roto o tiki tapu. Mo te hā, mo te whakataetai waka ama kura tuarua o te motu, 25 i reira a te kawa paora o Aukaha. Ko titi a ngā hoe ae nei uri o te arawa i te moana o tiki tapu. Hei tohu i te timatanga o te whakataetai waka ama, kura tuarua o Aotearoa. Ko tēnei tētai o ngā whakataetai nui rau o te motu, o ngā kura tuarua. He mea tino pai mo te ara mo te waka amono, engari mo te iwi Māori, he whakakotaitanga, he whakawhanaungatanga i Wāhanga i ngā tamariki katoa o te motu. Hi kakakatoa ana te rito rika o te arawa ki te eke ki te wai. Me te aha, katahi anō ia kia mōhio ko whai wahi ia ki te reihi takitahi J16. He oi, kōrehe ngā ringaringa a te pōai nei. E taka whakamuri ana mātou i muia i te muri te wā, engari kai ke tonu i runga i te wai. Ko te tumana ko ka haere pai te rā i te rānei. Titiroa ki ngā tamariki ana ki runga i te mea, nā terraces, kei te pāmai koe te wana me te ihi, te kaha, kai roto i a rātou. Tukuna tu tatama ki a potoki, kua hoki tatau whanga. Ariki no rongo, tā tātou. Nā pererika makiha te reo whakamutunga o te rā hei whakakapi ake ngā mihi. E whakamiharo katoa ana ia ki ngā kura e ko tahirau e rua te kaumawha, ko whai wāhi ki te mura o te ahi. Nā reira, he honore tēnei, o tēnei kaupapa ki atu ki rungo tō mātou nei roto a tiki tapu. Ka kite i te noho tahi, i te mahi tahi, i wahu i ngā waka, nā, he whainga pia tērā o tēnei kaupapa, ka tū te puehu, ka tū te pakanga ki tai, ka noho tahi, ka noho whānau ki uta. Kua riro e tūranga Barclay Kerr, te mahi hei whakaako i ngā kura e toru ko whai wāhi ki tēnei tātā whainga. He oi, he mōhio ana ia he nui ngā mahi kei ona ringaringa. Kei reira te kaha, kei reira te pakari, he oi i roto i te ao o te waka, ka kite ko ai ka hua, ko ai ka tohu, ki runga i te wai. Me hoki mai rātai ki tēnei wāhi a tāhua, tēnei wāhi tika, mo tēnei kaupapa. Koari te mātou, kia eke. Kua eke i ngā rangatahi ki te wai o tiki tapu, ki te whakataitai nei. Wai ka hua, wai ka tohu. Te kawa paora, Māukaha. Ko whakarewa hia e Ngāti Whātua o Rākei, he whakāturanga hō ki te pāinga hira, ko te ingoa, ko au, ko Ngāti Whātua. Ko te ngako o te whakāturanga nei, ko etahi o ngā taonga whakahirahira a te iwi, kei a Timoti Tiakiwai te pūrongo. Ko te orana haumako mai te ao kōhatu, kua koro waitia hei ki tēnā mo te ao. Te ao tawhito me te ao hou, e piri tata nei i tēnei whakāturanga no reira, miharo.
Nā Ngāti Whātua o rākei nā taona me nā whakaahua I kohi hei whakaatu ki te whare taona o tāmaki paena hira. The kaupapa really is to celebrate and honour our ringatoi, our kairaranga, our kaiwhakairo, our kaihoi, our kaiwaiata, and to bring forth all of these taonga of Ngāti Whātua rake. E hia marama te whare taona e mahi tahi ana ki te kohi I ēnei taona. That was probably the hardest part, I think, is being able to collate all of our beautiful taonga into this space. A koe e tahi o nā taona kai te whakaaturia ki te marea mo te wā tuatahi. Taonga like these scaled drawings of our whare tupuna, it's the first time that a lot of our whānau have seen them, and so to be able to see them in this form is really exciting. Ko nā tūmana ko te iwi, ka whakamaioha ka mārama te marea ki nā hitori, ka tōhaina. Kia rongo rātou te hira o Ngāti Whātua. Kia rongo hoki ngā taonga I ngā manuhiri, I ngā uri, kua kuhu mai ki roto I te kuaha. He tirohana ki te ao kōhatu, e whakatau ana o nā uri mo te anamata te haere ake nei. Tīmo te takiwai, te karere. Nō reire, kare mā, hei muri ake I ngā pānui hoko ko ngā huarere o te wā. E tiwi e whai ake nei ko ngā huarere o te wā. Ka tia kare mā, koe nā tā te karere I tēnei rā e mihi ana tēnā koutou katoa.